Sasisian pot ngi pinasum bhai phi baro shakanika channel kajungi but ngi kerman ba baro phi shat phi khlainut kan mau ban subscribe ya kanika channel but turn on your notification bell ru khanang ba phinum do yaki videos kiwingi upload lada kumno phi kom ya like yaki video lani phim ju yo yaki notifications hapo ka YouTube phila ban follow ru ingi hapo ka Instagram account nama ha Instagram ngi ship pentep bai malaka por lada ngi lada ban pelai ya ka video ka bathamai Timantang in pay no yakani ka post ka brang shlai thamai po Shillong Meghalaya. Yakani ka post la palai ka North Eastern Council leni ka NEC Shillong mentau banai arajar apuar. Ka katang juga ni ka post ka day junior consultant. Kelas date leni ka tarik ka bakhado ba pilaban submit iki applications ka day how live how tarik banai September arajar apuar. Yakani ka post junior consultant ka balai ka way ka jaka jeng ka posting kandai ha NEC secretariat Nogram Hills Shillong. Ka age limit lani ka kerta ka berdo kadai apsan snam bat ka bahek do kadai sapsan snam ka salary lani ka tulap kadai arpunyo hajar hakshi banai ka educational qualification kalangkum ne klade ban pendam ya ka BA lani BSc ha ka economics lani BSc ha ka statistics lani mathematics lani BSc IT lani BCA lani BE ha ka computer science Ki candidates ki beladab ya ka BA lani ka BSc ha ka economics lani kita ki beladab ya ka BSc ha ka statistics lani mathematics ki dibandan ka certificate course ka ba minimum shisnam ha ka computer khamtam ha ka MS Word MS Excel MS PowerPoint bakiwi naka institution ka bela recognized da ka state lani central government ki candidates ki dibandan ru komba arsnam experience ha ka statistical data but analysis kin kam I preference bha Yaitu kepala adab ya ka MA lani ka MSc ha ka economics lani kita kepala pendap ya ka MSc ha ka statistics lani mathematics lani kepala pendap ya ka MSc IT lani MCA ki candidates ki belong eligible bagi bakwaban apply ka ni ka post pihak ban pendap ya ka application form ya ka ni ka application form pihak banyo na ka official notification lani ka official advertisement Pat dapil ada ban pendam ya kena ke application form pihak ban submit Syed Deputy Secretary Administration room number 405 NEC Secretariat Nogram Hills Shillong 793003 Bat ka last date ke day live tarik September arajar apuar Ka official advertisement lani ka official notification ka belapalai hi da kena ke NEC ngala ai hapo description jaka ni ko video te phila ban download pat phila ban pulih ya ka lada phiko ban tip shushu spang kiwi pat ki details ka application form ru kila ai hapo jaka ni ka official notification te phila ban prenya ka bat sependam hadensa submit